Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Bahaya dari sana. Itu jenis tadi masuk fashion dia tu. Just concept. Kamu no Bible ni kamu tutup ke sana tak ke all concept no clear pai ni. Ala dulu di pori kamu baik. Mana ni pun kamu mana belajar jago. Jepun sahabat bini ka amtamo bini hamyatamo ana hoje tamo khoka oba hakeya ishazaka o zagago okay abor example nan beba no observe khlai mannai afro nan perfect revelation mannai bujina lo revelation tamo unuk jang mane kai tor jeno phuruna musungja pani nangabano nugui mannai. Hallelujah. Bible to agin sijak mani onek bosor ni thangka. O jagao ni tamona kai to no tam ya phara thangi to. Awas good question ba. Elizabeth bus samana mani thangka Zakaria je as a priest sabini samno to khalaiga angel Gabriel as a angel ni phai potam samung khalai na bebang thing to mo. Ni ali le tam o jagao. Itu mana? Bible to sejarin, auto already sejarin thangka. Tabu nuntam nalaya jagabo. Kai to norotam pernah thangi to nuntam no receive klane. Awas good question ba. Yes or no? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Kami boring na kirjawo. Reason kaisa no. Botam lai tu itu bos kaimenya. Jepun nuntam no sans kai to nuntam na expect kalai pai. Abu clear nai nuntai boring na lat. Nuntai dia pakai apa no? Hallelujah. Musuh setiap tahun ko. Yes. Itu mana? Boring, pupru, jepru konsep clearing yang mo. Jepru konsep clearing kan ada boring jenis kering. Enjoyment sih. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Jepru ne observation kaham, a borok pun dia failing ya. Itu mana? O apply kamu kau gimana? Agar sentam lo kau jaga wo, Herod Razani Zora. Sabni Zora. Okay. Koroksa o Zakaria sabo ojai phano osai bokrok ya. Sadrai shoklai. Non observation kriya ko. Itu mana? Zakaria tamo sadrai shoklai. Aw osai no hai prasuk mane Osai bokrok ya. bokrok apa ya ta high priest ya. Aku chosen no bok chongzat no. Botama bin duty. Nok phara thangthangei. Sadrai shoklai. Apun sibin sadrai shoklai sen gari payu. Namun jauh shoklai bela apa hai sih nom nasi. Ashol osai sadrai shoklai rok ke o kai to besongzat osai rok sih. Apa hai ya hai iku sui. Hakiri mani ya no pura time to time ready good harku ke thama thango. Okay, gentle ke mathango, dese kai to ta given ab hagen thangai sadrai ma soguyu. Mara tharo, ma barogo. Okay, tabu tamba. Mane hape ganang panangka logi ka za pano. Keri ke pe manna. So amsa sain kaisa samplisher lai to mai mani si. But original khulomong barokmong au bebar no era bago no tombo te kai to bai songza borong au no khlayo. Hallelujah. Tiaba abar muruk tahu nanglia di kaisa no reason Yesus Kristus je kai mani lai kelangka tahu suno a niam kanono tona musungjar lia tahu pa keplai jaga sampai kebab keplai ki tongai kai to di mungo musuh keplai sini. Hallelujah. Aku ni tahu mak kiri usma tombo. Okay, musuh sekelanya di bagai mana afhan gereja tang mas sampai di jaga kubah. Itu mana? Tahu mui kumuno ka kelai saka sai mano gethengno sai leman lanyo. Mana aku samun gethengku. Tahu kita muka mupuni rezaka salai enjoy kelanya di suara. Amane he ka thangai borong kelai dong jadi sama dia tu. Haleluya. Sama di suara Herod Razani Zora. Suari Gabriel Saubai command kelai zaka thangdi Saubai kok sai di Agak Zakaria baik. Azora raja tonggle, toro tong kere. Keba raja sehet tu nala Azora ni. Bawa bahasa kok saya nama ni bela. Nen Zakaria ni informasi dari. Okay,
bin đâu có hai là thằng đi đâu head boss cái bà bin đi thằng đi xin information so với năng luôn á yes or no 너무나 뭉쳐서 설관이 만에 그 implement 게 우리가 사람들 다니는 notification 소프트웨어 봐 너무나 센트럴 government 게 state government 다니고 아무런 뭐랄까 게 district wise block wise 아마 이렇게 타고나 우리가 보자가 소프트웨어 버커라고 소프트웨어 너 어자가고 가서 good news 오케이 가이드 러버가 걔가 good news 또 사람밖에 사람들 다니 소프트웨어 사람이 그밖에 good news 하고 사람이 다니 소프트웨어 가이드 다이렉트 사무가 Amen. Arte liar kiri. Popular past priority bos kang man karena ama kaya. Neng tomo close relationship ke kai to neng mai bos sanai. Nini dia nama ni bonono sanai. Nini thani no direct kaya par painai. Arte kuno neta menteri lea aku nite kiri. Direct. Kai to besi relationship apa hai? Sagare direct. Amen. Bawa salah pun orang direct kan lagi, direct salam lah. Haleluya. Ya bro, Yesus Kristus ini life sok baiknya. Kain tu bersini halau baik ni thangka. Direct. Amen. Suara Gabriel sampai tadi baiknya. Direct. Sagaran tadi wo. Raja Tuhan tu rawo. Apa raja apa itu di Mandia? Sama manka. Amen. Chúng ô ra tổng lại xếp cái từ một con để lại cho hàm sơ ra rồi. Amen. Hallelujah. Cái itu kaham. Bini khai rok ma. Hamzat ma. Fly fly ya. Amen. Akai sultan lu kau saga wo. Direct fly kok sampai kan. Kesem problem tam lu ka. Aja sampai jangan syak. Bos hamro suri. Sabro kolong. Sabro boromri. Asai pun jiu sampai halo. Jepur kai to direct khai ya. Apro ketemu ka. Kesikiri jaksiu. Susu sundro jaksiu. Yang akai to non daily kulmu itu mubo. Ani lu kulmu serai ini aku. Serai. Rezaza baidi. An nasi mana lo? Salsa salari kok ya. Bukro kai jaka. Tahu sunu bahasa kamu oze. Elizabeth serai sunan di motor kondisi kerja. Kasih beri stage tu na. Stage parang ni kan kerja. Arti kuno. Jasa pun musuh di bawah. Serai curi manja. Enggak posisi sobi je. Enggak poro nasi mana nasi kerja memang proposal rezakai tu tadi wo. Jepro grand ni korang tadi sok baca. Os Zakaria ni tadi sok baca. Tahu kah? Wo abuno receive klien iman liya. Go shui iman liya. Okay. Ulta kai to ni arani payos organiswari tong thubi se okay accept kaya nak mani ulta bokta mongka kesip kiri jak siwo susu sundro jak siwo hallelujah praise the lord abu ni bagi do bo abu suki kiri jaka te abu suki pili thare confusion create ka botam ni question kala how can I be sure will happen this how I am an old man now. My wife is also well along in years this how. Mana already zara pai thaka bini. Nang just hai to mana abu kai to naran ni payo abagi possible. Jadi kena borok sensania practical to mungsa morong nasi gai kai to doubt khai layu. Gudeng nobe. Itu mana? Bawa zara pai no. Buri sini thaka bersamaran condition gere. Borok kai to ning kana. Confusion, doubt. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya borok ni sini mungtamo they are righteous. Kaham no borok ketaro. Tidak ketaro jangan ada mistake layu. Kaham jangan ada mistake layu. Orang sunjador kaham dah. Kaham no. Pia baca pro kai to direct box saw direct ya pala thango confusion jago mistake layu. They receive claim yang ikan payu. Hallelujah. Pia ba John tam ni bagai choose claim jago ni Israel of kai to by salka bono kai to ni gan out to paja ni bagai. So kai to by song jago bo all song jago sabo there are na thami to ka o Zakaria. So long tam kler ga.
kok sawi Superman Israel ponasano bawa kaya damani saw. Okay, tasino brother somen ko share pelaka. Buku no borong muni suruh tam kelai, bipoto tu lalu. Okay, wah asal sudah jita tam saya pegang mati syuru nai, andi kurisin za, bo bagai seraya saja, bo bagai posul nai, mereka confusion ke bangga. Apa yang teh isi kok sama kan, ni tam kelai kalau lagi no, bawa. Haleluya. Siring tong mani saku kok kebang sama ni selai. Oh, borok kok kebang sama bagi no, memang no planning tam kelai destroy kelai kilu. Haleluya. Praise the Lord. Oh, daun kelainya sama. Oh, saya sih. Itu mana? Jadi kalau pastor, misalnya orang evangelis, misalnya orang daun kelai kubu. Itu mana? Apa yang naik, besar bakpur, naik orang yang naik. Mereka kebang question. Oh, leader, misalnya orang Kristen leader, misalnya orang kebang question kelai. Oh, mana sahaja ni selai. Semua sama sudah lemah sudah mana. Mana kebang mah komplain jenis tu daily lo abung lajar. Orang lagi je komplain denai, je doubt denai, sadar hai borok ya. Sabo korso offside sih. Tabung ni kok sana tangke korso pastor. Doubt kan sabo tak apa? Pastor. Korso pastor. Sabi bagi no, doubt jenis dia tu ni lo tunggu, nanti aku gimana? Yes, simple kalkulasi, not possible. Haleluya. Saya mana orang ini je salai tu orang ini, tapi mas salai mana borok bogoi tanggago. Tamu boksa. Yesus Kristus sampai kelangka, awak boksago. Yesus Kristus already healing no ya pari reka, awak boksago. Yesus Kristus already genang no ya pari reka, awak boksago. Yesus baik kerengke borok ketal tengka, awak boksago. Yesus Kristus ni bisiti borok ketal ni tapi cukna hani se, awak boksago. Awak boksago bagi no, ini borok lo ya berisoi main yang itu mo. Oh, Zakaria bos haiman jadi kai tu memang kelai mana? Haiman botam ka boksaka. Holong pun ni tu yang orang ni orang masuk. Holong pekak rui tu ikan dekat lekai tu, mana lekai tu. Samun gere hasil pan thoro tik klai kable kumun chongza gudung loklai roh kable kai tu mana kable. Oh, borok saya ni ada bo nok karas kurumui tu bo sadar isole karas osai ni keba. Saya mana? Apa bini zarau ke botam ni thaka? Daud. Ekse kai manliya. Same. Bunyi zo tu testimony kena tu na. Ni jini zara je pra testimony receive kaje ni zara. Blessing receive kaje zara ke? Amo. Ak Daud jenis kok baik. Nonton kai destroy kai kibina. Haleluya. Praise the Lord. So semua suara Gabriel logo, ini obedient thing kamu. Tandi bertanda. Dia boratan reza, authority reza. Ada mana? Doi, kita orang bisa sekali itu orang tak akan rimana dong dah ini authority lo misuse kali ya. Otam kali ya authority lo. Wala dia menang liya, kok kebang sekarang menang liya. Authority lo orang kisah use kali. Haleluya. Kemana cara pandang ni pandang punungan tangguh. Mulai lewat solution kayak le. Mulai layak wino solve mengajar. Apa hai sambung no keladi, apa hai kong no sadi, apa hai action keladi. Orang Gabriel bawa action keladi ya. Mau bezona tangi dong kan. So pilih pandang mau bezona solve keladi ni. Bukan mutu berita. Solve problem solve. So pandang kan pandang bahagia sekalian nanti saya mana nak lagi. Haleluya. Kamu poin tu kenapa ke? Poin tu nanti sekarang yang nasi nak lagi. Kai tu borok lagi ni mutang saja man. Ni jenis orang ketemu kan? Bahwa kau busanya na orang tam boleh dekat. Mana lekai tu? Ni jenis orang ketemu kan? Aku borok tak. Apa yang saya Daud sampai? Orang mana tu ni nak ketemu ya? Kamu lepas. Orang possible mana ni nilai tu possible. Nung se accept hanya bagai ready dah. Haleluya. Praise the Lord. Semua ko Bible na samun kering tong ka abo se asamun se pailia. Yes. Obab sen lia. Ning kali kering tong ba nung tang ora sabba nono ka obab kering to man ngora ba. Yes. Haleluya. Kai termano, sabe kai termano. Haleluya. Praise the Lord. Abo ni selain semua zor na naik lagi.
Sabo songjak, bo pha zakari bo songjak. Ida ini. Pabuk songjak asai phaina Elizabeth ni bohobo bola songjak da. The jopro khoroksa borok songjak tamo. Physically asai apu so samkhlai bla. Orang John sentang luka physically asa ya go boke samung sengis toka. Nanya dia, boleh ni lah verse enggak ke, nak boleh lihat oh. Verse enggak ke 41. Verse 41. Orang kotor tu boleh quick sini time sudah. Maria ni pokno Elizabeth nakeno bini bukok ni cerai basakha Elizabeth kolak terbaik kobor zaloi. Sabu ni bohong bising serai basakha. Sabu Elizabeth ni bohong bising serai. Haleluya. Mary go populo mana sakde rengza Elizabeth ko sakde rengza. Oke oh Elizabeth dia tu sekarang sakde rengma ba te Mary by sanai kelai layu jati kelai layu. So thang kabar aja ni, enggak Mary di bawah apa sabton? Mary di bawah sabton. Elizabeth di bawah sabton. Enggak Elizabeth ber aja thang sabni nogo. Sabni nogo. Maria di nogo. Maria di bawah sabton. Elizabeth di bawah sabton. John Simon ka boje jaga thang sabton. Lo asaya ko bo. Hai baru pohon no, bathroom pasang lo sama sesiapa. Haleluya. Bini action pohon lo sakit kangka. Ini cuma baru physical asal kya. Kait tu bersongsa kat kata. Kalau dia orang think tu bo, hai pun oze, johon pas sama sepan pas suite apa tu muka. Orang suruh asal pun tanya. Asal jangan lo. Jadi mana orang johon ni reaction bahaya. Jisu asal saya ko, bon jisu asal saya ko. Hai pun di Jisu ni sampai mana bagai bohong pun orang sana tu siapa? Haleluya, haleluya, haleluya. Tu kenapa? Tong tong maka orang semua. Punya sendiri tong tong lain orang orang bukan mesti jago. Original tong tong sampai mana ro? Every second, every moment kamu. Haleluya. Praise the Lord. Problem kenapa tong masa kau? Tangai banji, tiga sen kita mau poin tu kalau imanja, memang tu mana problem tu mana tu, hai pun asal problem apa no, kait tu, unique problem tu solve kalau kita belajar, Allah mana tu jadi kan, amen, haleluya, praise the Lord. Kita semua kalau point kasih kamu dulu kita mau buku borong dia dari mana, kait tu mana, buku kita mulai, jadi kelang ko wala imani borong sebisa. Buku ni sih lana, kuila buku yang lagi orang bothaya bothai ni bothai ta bothai beri, buku konsulian ke pasal thanglai, yang pasal thanglai, oke, ke buku ni tang thanglai baru biar mana buku kiklai, pasal kiklai, angba kerja ba, tidak tasyu, orang cuma pusat jam ni coba ke terima, jangan thang coba ke wajib lo, tetapi terima ni bagai tu kaisa proses jangan le, bukan mas hari sini. Sikoropan masalah di sini, ada mana? Bokoropan masalah di sini, bispapan masalah di sini, accident pan makcik lah di sini. Ini musuh masuk tina ni. Menurut betul nak pakai total pan masih ada belana. Ada ya. Ini musuh nggak tina ni menurut apa proses sama terlalu deh. Aku kok kaisa kau nak boran dia sesuai kayak gitu. Woi, ranggalan itu sangat bagus kan kita amaran dari berpikir ada berong sih. Nensen already declare kayak kita. Artinya siapa di komod atau nolos apa kayak ni solution kayak ni. Kalau sekarang Zakaria bersih lo, problem kami tu apa bo? Orang tanya asalnya ni, boleh cuma ni kita bukan boleh toka. Asal thong samsoi kalau bo. Tapi bro asalnya ni, bro waktu itu saya asalnya ni, mau ponasa dia naik ya. Haleluya. Zaman bagai buku no stop klidi, kunjung no bergerak klidi. Orang suarita mesti sampai ke apa pun sekarang nama ni. Bini problem bukan siapa. Haleluya. Ini baru ni problem no share kanya ke pura duit inggot payah. Sal beri mas kaisa 2 mas pan payah bini problem share kanya ni. Dia kait tetap kaham kelaikan apa nak kita kunjung bergerak ke kenana ni naya.
Nini problem share kaya ba solving ya. Kaya to nini life ko tang sama kaham kaya ablo keramani ba se neng a solution ba se kami malo. Amen. Hallelujah. Mana man kamu sesuai. Kaya to ni kau bela ini. Serana kereng serana. Ya sangat kereng serana. Hallelujah. Praise the Lord. Tabu orang parting kasi tu itong go. Orang tengah siya parting book sa tu itong go. Neng tahu pakai terlalu keren. Arah sukunya dipakai orang tidak. Arah danya dipakai. Pasti game ini dia sama sekali dari mana. Unpan liya mana. Pakai pusat putih tonik barat. Boleh selesaikan parting tisu pengiman. Pasti sentuh layar game orang. Itu mana? Kaya itu already parting ku belum blessing free kabel. Tahu neng sebesar nahan ada. Aja ya. Tahu Gabriel lebih sih pura signature show keren grand kaisa solution. Bini life aja nangi tu mereka itu ready kabel. Tahu nalar ni lihat sama itu. Same boros life apa itu. Kaya itu Yesus Kristus tu biar orang bless kelai baik ya. Tahu neng sebesar zora yasa kan. Haleluya. Yasa neng yang kita mengenai. Apa ni loss ni? Amen. Haleluya. So kapan pakai kaya itu biar orang kelai mana? Sekali kaya itu kelai mana? Kelai mana? Mungkin apa nak kelai? Bagai pasal lain.